Pozdrav mijele božanske duši, dobrodošli na moj kanal, ja sam Astro Maki Crveni zmaj, a danas nastavljamo sa predikcijama. Ja se izvinjavam što malo kasni sa predikcijama, ali mene posljednja 2 dana tukla temperatura, tako da nisam bila u prilici uopšte da snimam. Kao što čujete i dalje sam prehlađena i dalje me drži, ali nemam temperaturu, hvala Bogu, mnogo mi je bolje. Tako da nemojte mi zameriti ako malo slučajno kinem ili malo šmrknem ili kašljem, ali bitno je da prenesem poruke i da ne preskočim ostale znakove. Tako da, svi dragi moji koji imate sunce, mesec, poznak, Veneru u vagi, ovo je čitanje za vas. Poruka može i ne mora da rezonira sa vama, znači intuitivno ukoliko osjetite uzmite poruku, ukoliko ne pogledajte neku drugu staru tumača ili neku drugu planetarnu poziciju za vas. Tako da, ajde da vidimo, drage moje vage, vaša vladar Venera krenula je retrogradno kroz znak Ovna, pa ide sve do Riba. Definitivno na polju odnosa se ovdje kod vas to osjeti, tako da, ajde da vidimo šta će to kod vas da donese, kakva je to kolektivna energija. Znači ja samo prenosim poruke, ono što je generalna, i ovo je generalno čitanje da znate, kao što većina vas zna. Znači šta je najjača energija u kolektivu, to će se spustiti. Ja samo prenosim poruke onaj ko treba da primi. Tako da, ajde drage moje vagice, svi vi koji imate sunce, mesec, poznak, Veneru u vagi. Ovo je čitanje od 10. do 20. marta, druga dekada marta, da vidimo šta vam to donosi. Ajde da vidimo. Imamo viteza pentakla, 9 mačeva naopako, 5 štapova naopako, 3 pentakla naopako, 9 kupa. Idemo do kraja. Dva mača, vitez štapova, u stvari vitez mača, papa, kraljica štapova, i as štapova. Ok. Ovako. Definitivno krećete iz jedne energije, prvih 5 dana zaista jedna teška energija. Oko vas su non stop neka mešanja, krećete nešto da radite, dosta anksiozna energija, dosta teške misli, depresija, non stop neke svađe s nekim ljudima ovdje oko vas u prvoj dekadi, kao da vam se neko meša u posao, kao da nešto hoće da radite po njihovom, pa non stop neka mešanja, vjerojatno imate i košmare i sanjate sve te, da kažem, anegdote koje vam se negdje dešavaju. Iako vi, da kažem, ciljeno idete ka tom vašem cilju, znači vi ste krenuli ka tome nečemu, vjerojatno ste u brizi da će to da se ostvari, neće. Međutim, puno sputavanja ovdje vidim od strane drugih ljudi. Znači, non stop neka borba, non stop neki ljudi govore vam kako treba, kako ne treba. Ono što vam je moj savjet na sve ovdje što vidim jeste da trebate da pratite vaše srce. Jer vi ste definitivno u jednoj ispunjenoj emotivnoj energiji gdje se osjećate zadovoljni sami sobom prema onome čemu idete i onome čemu radite, drage moje vage. Nešto ne vidite jasno po pitanju tih ljudi, po pitanju toga ko se meša. Jer ovdje ima puno priča, znači vi idete, radite to, ali usput vam dolaze informacije od raznih ljudi, razne stvari vam se pričaju. Nemojte da verujete svim informacijama u drugoj dekadi koju čujete, jer neke stvari ne vidite jasno po pitanju nekih ljudi. Znači ovdje ima definitivno mešanja sa strane.
Ono što jeste bitno da pred kraj dekade stvari će se iskristalisati, stvari će se dovesti u balans i vi ulazite u jednu zaista izbalansiranu energiju i energiju kraljice štapova, što je jedna jako moćna energija. Znači, nećete dopustiti da bilo šta od ovoga, jer kažem, vi ste ovde, iako se vama drugi ljudi mešaju, iako vam govore kako treba, kako ne treba, kako vi trebate da delujete, gde trebate da ulažete, šta trebate da radite, s kim trebate da radite, znači, batalite to sve i budite u ovoj energiji obilja vaših emocija. Znači, ispunjeni sami sobom, zadovoljni sami sobom, ispunjeni onome u čemu idete, u čemu radite. Balans je tu u vama. Kažem, te neke stvari koje ne vidite jasno, ko šta priča, ko na koji način priča, zašto priča, to će se u drugoj dekadi, jasno pred kraj druge dekade vidjeti i te stvari će se izbalansirati, daće vam se da kažem, da znate, da verujete u sebe, da sebe izbalansirate. Moj vam je savjet u drugoj dekadi da malo više meditirate, da fokus bude na vama, na vašim unutrašnjim osjećajima, jer to se ovde definitivno vidi i kad čemu god da ste krenuli, radite na tome, jer prva karta jeste vitez pentakla gde krećete u akciju i zadnja karta kao as štapova gde sejete novo seme zaista velikog potencijala, velike energije, mogućnosti, jedna strastvena energija, moćna energija i sejete nešto zaista plodnosno. Tako da ulazite u jednu zaista moćnu energiju prosperiteta, znaćete zašto, kako, s kim, zbog čega. Neki ljude ćete vjerojatno i da otpišete, da kažem, iz ove priče, jer ćete konačno shvatiti ko vam to remeti vaš mir i ko remeti vaš balans. Tako da pratite vaš unutrašnji osjećaj i tu nema greške. Od nekih ljudi ćete zaista otići, to se ovde vidi na dnu deka. Od nekih ljudi zaista odlazite, malo ćete biti ranjenog srca, bit će vam teško, ali konačno pravda će da bude dostignuta i bit će na vašoj strani. Tako da krenut ćete, da kažem, dobit ćete tu pravdu o kojoj negde mislite ili težite. Tako da, ajde da pokrivamo, da vidimo šta će ovde još možda nešto od energije da se pridruži. Mnogo borbe tu ima oko vas i to vam pravi nemir. Mnogo ljudi se ovde meša i to vam na neki način pravi nemir. Ali druga dekada definitivno donosi jedan, da kažem, blagoslov gde će stvari da se izbalansiraju i te energije će u vama biti izbalansirane. Potrebno je samo da verujete sebi, da verujete tom vašem osjećaju i da idete tuda kuda ste krenuli, bez da dozvolite da vas ovi ljudi sa strane ometaju i da ne vidite šta vam rade. Ajde pokrivamo viteza pentakla. Na viteza pentakla 5 mačeva. 5 mačeva, vitez mačeva, kočije, as pentakla. Da, vi ste krenuli ka to nečemu, ali vas muče misli, gledate to sve kako da odradite, da raste, da buja, da cveta, negujete to što radite, ali kažemo zbog ovih drugih ljudi koji se ovde petljaju, bukvalno usporavaju taj vaš put ka kojem ste krenuli. Ali vi definitivno idete ka tom sudbinskom putu i želite da to zaista nešto brzo uradite, ali potencijal na fizičkom, da kažem, negde nije dobro usmeren. Upravo zbog ovih ovde ljudi koji se mešaju i blokiraju na neki način vašu energiju, trebate se otkačiti od tih ljudi. Ajde pokrivamo 5 štapova. Evo, na 5 štapova, 3 pentakla. Kažem ja, ovde se neko uporno meša u vaš proces, u ono što činite i ono što radite. Mnogo rasprave, mnogo priče, negativne priče su ovde u priči. I onda imamo kartu đavola, 2 pentakla naopako i karta snage. Znači, poenta je ovde trebate da naučite lekciju, da je prihvatite, jer ovo je nešto karmičke što trebate da naučite, da ne sarađujete sa nekim već određenim ljudima s kojima ste sarađivali. Vama će se ponuditi novi ljudi sa kojima trebate da sarađujete, samo nemojte da budete u strahu, trenutno ste u disbalansu, nikako da naučite tu lekciju, nego non stop u umu imate problem gdje sami sebe preispitujete i non stop neke negativne misli imate vezano za ove projekte ili za ovo što vi činite. Zato negdje postoji taj disbalans koji će se pred kraj dekade iskristalisati i izbalansirati.
daće vam se snaga, daće vam se energija, daće se, da kažem, ta energija iz solarnog pleksusa gdje ćete opet se povratiti u vašu moć, u vašu volju, u vašu kreaciju i u vašu dominantnu energiju gdje vi vladate, gdje kreirate, gdje ste vi moćni i svemoćni. Tako da je jako lepo. A definitivno ove rasprave imate zbog određenih ljudi sa kojima ne trebate da sarađujete. Definitivno. Ajde ovdje pokrivamo 3 pentakla. Na 3 pentakla imamo smrt i zečju rupu, 5 kupa, as kupa i 3 štapova. Ja lepo kažem da ovi ljudi neke stvari jednostavno neće da otpuste. Postoji ogromna količina tuge. Neće da sagledaju stvari kako jesu. Uporno odbijaju da prihvate da je problem u njima, a ne u vama. Zatvorena srčana čakra totalno. Postoji neka ljubomora ili da oni misle da ne dobijaju dovoljno, da ne zaslužuju dovoljno ljubavi. Međutim, vama se daje ovdje izbor da odete ih tih ljudi i da nastavite dalje. Znači ovdje definitivno kupim ljudi koji su mi u trouglovima, znači ljudi koji vam se mešaju ili u vezama ili u taj posao koji vi radite. Ajde pokrivamo 9 kupa. Evo na 9 kupa 5 pentakla. Neko na materijalnom planu uporno pokušava da vas sabotira. Vi imate tu ispunjenje, imate tu emocionalnu energiju, imate taj osjećaj zadovoljstva, sreće sami sa sobom, ali vas ovi ljudi čine da se vi osjećate tužno, zatvoreno, nemoćno, da niste sposobni, da ste, da kažemo, obogaljeni, siromašni na neki način. Teraju vas da ulazite u takvu maštu koja je negativna, da maštate o najgorim scenarijima, da se bavite jako lošim iluzijama, a vi ste u punoj energiji zadovoljstva, ljubavi, radosti, veselja, emotivnog ispunjenja. Pratite taj osjećaj, nemojte da dozvolite da uticaj ovdje sa strane drugih ljudi koji vam se mešaju kvare ovo što imate. Ajmo na 2 mača. Da, kažem ja, ovdje imamo karmičke odnose. Imamo na 2 mača, imamo ljubavnike i točak sudbine koji je naopako. Ovi ljudi definitivno vas zadržavaju, postoji borba sa njima, neko se ovdje meša, kažem, ovdje su trouglovi u pitanju, mešanje, da li ste vi krenuli u nešto novo pa vam se, da kažem, stari partneri vam ne daju mira vage da nastavite dalje. Nešto ne vidite jasno po pitanju ovih partnera, zato stvari ni ne mogu da se promene, jer nekako, iako ste vi zadovoljni sobom, iako vi znate da možete mnogo više, kažem ja, ovdje se trouglovi jako ističu. Jako puno mešanja u ovim vezama, jako puno svađe u svemu ovome, mnogo negativnih energija oko vas i stvari ne mogu da se promene dok se neke stvari jednostavno ne nauče, pogotovo zato što se ljudi ovdje mešaju i neko neće, da li vi ili vaš partner, neko neće ovdje neke stvari da otpusti, nego non stop se vrti ista priča. I dok god se vrti ista priča, stvari ne mogu da se izbalansiraju i da se dođe do te promene na bolje. Zato kažem, pazite kome šta verujete i ko vam šta priča. Idemo na viteza mačeva. Nema, ovdje neko neće da radi na svojim senkama, ovdje neko neće da prihvati, da kažem, neke stvari se ne vide jasno, neće da se prihvati to što se ne vidi jasno, neko upravo neće da prihvati lekcije svojih delovanja, to jest karme. Znači svaka akcija jednako reakcija, jednaka karma, pozitivna, negativna. Znači sve neke priče koje ste pričali, sve neke akcije po pitanju priče, razgovora, uma, znači ovdje totalno su neiskrene, neistine, ovdje nema pravde,
Ovdje nema sloboda govora i izbora, već se radi kako ona druga osoba kaže ili se radi kako se druge osobe mešaju i zato su te svađe ovdje toliko jake i prisutne. I nećete moći da vidite istinu dok god se ne okrenete u sebe i dok god slušate druge ljude. Ajde pokrivamo papu. Na papu imamo viteza štapova, što je jako dobra karta. 10 štapova i kralj i mesec. Definitivno kad uđete u ovaj balans, mnogi od vas, ovdje ima jako puno viteza, što znači dosta akcije će ovdje biti, da kažem, u drugoj dekadi. Pogotovo puno vatrene energije, znači odluka će da padne. Ili ćete stvari da pomirite i da dignete na viši nivo, ali ja koliko ovdje vidim, mnogi od vas će krenuti da idu dalje. Znači dolazi jedna faza, ovdje imamo 9 mačeva, 10 štapova, ovdje imamo papu, imamo to gdje krećete da verujete u sebe, da ulazite u svoju žensku energiju, nebitno da ste muško i žensko, znate s kim, zašto, kako, zbog čega, krećete da volite, da cenite, da vrednujete sebe, idete u nešto novo. Definitivno krećete ka svojim snovima, ovo je jedna priprema pre završni ciklus, krećete, da kažem, da ulazite da pratite vaše snove, da verujete vašoj intuiciji, vašem osjećaju, pazite na, da kažem, kroz snove možem dosta toga da vam dođe, dosta informacija možete da dobijete kroz snove, kroz vizije, tako da mnogi od vas, da kažem, ovaj karmički odnos će odlučiti u drugoj dekadi da prekinu. Idemo na kraljicu štapova. Na kraljicu štapova imamo papu. Fantastično. Ženska energija je ta koja dovodi do balansa, dolazi do spoznaje. Ovdje također imam ljude koji su mi na duhovnim uzdizanjima, na duhovnim spoznajama, ljudi koji treba da vode, da budu, da kažem, u visokim spoznajama svesti, da nauče nešto, da vode drugi ljude, nebitno čime se bavite, da li ovako nečem što ja ili nešto drugo, svoj posao vodite, bioenergija, reiki, šta god je u pitanju. Definitivno se krećete ka višim uzvišenim sferama postojanja i to vam je negdje zapisano i ka tome idete i konačno spoznajete da vas ovi ljudi koče, ulazite u svoju snagu, ulazite u svoju veru, idete striktno ka tome i više vas ništa neće zaustaviti, pa čak ni ovi partneri. I ajmo nas štapova. Evo opet. As štapova, 4 kupa naopako, 6 mačeva naopako i 3 kupa. Kažem, ovdje trouglovi jako naglašeni, znači mešanja sa svih strana u ovom odnosu, da li vas partneri varaju ili su izašli iz jednog odnosa pa ušli u vaš, sa vama u neki odnos, jer ste vi završili s nekim pa ušli u nov odnos, pa je tu puno prepirki, svađi i mešanja. Ono što jeste bitno da ne gledate na staro, da se ne vraćate na staro, već da idete u nešto novo i da ne dozvolite da vas ovo, da kažem, blokira na putu uspeha i onom novom čemu trebate da sadite i ka čemu trebate da idete. U taj nov potencijal. Sekund samo. Evo ovako, što se tiče velikih arkana, to je to što sam ja imala za vas. Kratko i jasno. Imamo rakove, imamo lavove, jarčeve, škorpije, ribe, blizance, vage, rakove sam rekla, bikove i to je to. Ajde da vidimo šta vam Moonology savjetuje na sve ovo, drage moje vage. Rekla sam ja i tamo astrološki, kad sam gledala što se tiče retro Venere, da će kod vas biti potencijal na partnerskim odnosima kao što jeste, tako da na vama je šta ćete da izaberete. Vama je negdje ovdje predodređene neke nove stvari, a na vama je kako ćete to da izaberete.
Ajde da vidimo šta vam Unology savjetuje, drage moje vagice, za drugu dekadu marta ili ti na ovo otvaranje. Komunikacija je ključ, novi mjesec u Blizancima, iskomunicirajte, drage vage, meditirajte i komplitirajte, nov mjesec u Ribama. Ovdje se govori izašao mi je Papa 2 put, tako da negde balansirajte sebe, meditirajte, spojite se sa vašim višim ja, meditirajte i komplitirajte situaciju i komunicirajte. Komunikacija je ključna, recite to negde sve što držite u sebi. Dosta je ove priče gdje vas lažu, muljaju, obećavaju, a ništa od te priče. Ajde da vidimo samo šta je na dnu deka. Pokažite svetu ko ste zaista vi, drage moje vagice. Dobili ste jako lepe poruke, pun mesec u Vodoliji. To je to što sam ja imala za vas, drage moje vage. Pišite kako rezonirate sa čitanjem, jako volim da čitam vaše povratne. Lajkujte ako vam se svideo video, subscribeujte se ako do sad niste. Na svaki 5000 radim ovdje uživo live stream otvaranja na vaša pitanja. Oprostite mi što radimo u ovakvom stanju, ali meni je cilj da vam prenesem poruke i da ne preskočim neke znakove. Žao mi je ovako što kasnim 2 dana, ali zaista nisam mogla, imala sam zaista visoku temperaturu i stvarno sam morala da se odmorim. To je to što sam ja imala za vas. Ko želi može slobodno da se pretplati na kanal. Tu radimo posebna vrsta čitanja, otvaranja, live streamova, tako da svako ko želi je dobrodošao da postane deo našeg tima, naše zajednice. To je to, ja vas ljubim, volim, grlim i kao što uvek kažem, volite sebe, ali kad volimo sebe, onda volimo čitav univerzum i postojanje. Pozdrav i uživajte!